Antes ita bot sira atu hari video idane, kita lu klik like, komen, no subscribe, my kanal YouTube idane. Ya, sista lovers, tidak nema kita ne kantor BP, no rally, no mos te ne kantor Ofélia, ne bem maka foi na live ne Twitter ka diverte ona iha evento Golden Memories. Sira sente orgulho no mos evento Golden Memories sira ne, sira sente kata que ne oportunidade ne bem maka diactebas para artista Railaran sira, atu ne sira bela expose sira ne talento lá hoje de ter Railaran, maybe bela mos to ya na sound sira selo tamba iha live streaming. So, sister lovers, tirma ita se bahakat ya segmento segundo niang, ya segmento segundo dane mos ita se bahare amuta que tinha artista foi ensaio ita bela diang kata artista mesmo conhecido TBS ya itanya artista foi ensaio a Marvi e depois íamos banda Voldemort mos da Necra ne bemak ansou em hadiang ona ya segmento primeiro ita se bahare amuta que tinha artista ne bemak sei for sirenia sentimentos sirenia Hanoi sirenia comentário com a evento Golden Memories e depois sirenia sentimento sirenia Hanoi com a papel medinha em Timor ele o mundo artista ninia e depois siramos safe comentário com a crítica ne medala barak sira hasoro ele iha media sosial, namos sentimento si público niam bahia artista Railara. Tane sister lovers, hala koi kulia bara tanto irmai tabare amutuk itania artista Marvi, namos banda Voldemort, namos da Necra. So let's check it out. Thank you, sista. Haksolok tebes tambah sa inafating ho ami iha sista. Istorya ko na ba artista, promove itania artista. Sista, iha segmento segundo ne, nafatin se bahareha mutu kantora ida no banda Timor Wan Rua, nebe animamos iha evento Golden Memories. Ya, semaksira kantora Marvi, banda Voldemort no da Necra. Marvi, hanesan artista foi ensaio na bemak anima ona iha evento Golden Memories. Papus membawa berita dari Hai sister lovers, sama tu feel valeu hau Marvi. semanis madu. Dia pela primeira vez hau cara que agradece ba Cru, Gemen TV, legendário no Novo Turismo, ne bem tau fiar na fating mai hau atau pela me participa ia evento Golden Memories. Wita hotu tem que agradecer também agora COVID-19 menos ona ia tanai dobe Timor lilu ia dili. Estamos pele halau itani atividade sira normal. Não hikali itu bela halibar muito que fatin dani. Membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Marvi hateten, claro katak media importante tebe so de promove artista Railaran, ho di fosaiba público atividade hotu husi artista. Quando a basira de música no Seloktan, incluímos programa sista, nebe sempre promove talento husi artista Railaran. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi 1, 2 dan 3. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin. Sim, idane importante tebes tambah media maksai mata dalam ba artista sira tabelihan sene tambah usi sira atividade hotu usi sira ninia off air on air precisa media tambah media maksai faz informação claro tan kona ba artista ni Morris artistanya atividade artistanya buat hotu nebe tu rauni Hanoi iya sinti tu rita hotu ni Hanoi kata media ni importante tebes. Kalau memang hatimu tak sayang, mengapa dulu kau kirim surat padaku, sampul biru.
Marvi hateten artista mos ema bain-bain. Sira mos ihe necessidade nebe precisa. Tang ne normal kata ketang artista ihe mercado no fatin público selok. Tamba sira mos precisa horisosa buat nebe maksai hanesa necessidade básica. Tang ne sista lebih lehak foda kuang hira hasoru artista ihe qualquer fatin. Tamba artista timor sedak bele compara hona sound selok nebe avançado ona. Tuir hanya noing tambah hamos iha aparte idane hotu artista hanesang ema bye-bye. Artista hanesang ema bye-bye, nia beleba mercado, nia beleba fating hotu tu nebemak nia beleba. So tuir hanya no idane la sala butina tambah iha palkulete meni artista mestumai, nia hanesang ema bye-bye, nia iha uma quando feto, nia tengi fazer roupa, nia tengi bar mercado bohola sasan, tato bos mane. Mane se artista balung iha ona siranya esposa então sira tem que hares no fen sira tem que hares siranya oa então hodne sira tem que rumah tahetan sira ia mercado ya tambah sira mos iha buat balung que sira tem que rola ou precisa rumah que nebe mak sira precisa então ita mos tem que compreender situação artista kata artista mos sansa ema bebani Katakan sejujurnya apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita. Marvi hatutan bele bonita ka bonito ma bese iha atitude inebe at sem fo valor mos at ba artista. Tangne atu sai artista ho qualidade diak tengki hatudo prestação na be diak tengki mos hatudo atitude diak atu nune ema bela fo valor ba itania talento. Aku pergi jauh kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta untuk apa aku di sini. Quando atu hareba qualidade, atu hareba mercado nebe makadiak ne husi nya anrasi. Hodi nune quando quando ia palkuleteng ni artista. Tu mai ni mababang então. O hire palkuleteng nya tem hatudu ni qualidade. Hodi dane artista ni Fatimus tem que tahu tu. Jadi ya qualidade o sama kita tem que mantenha tan qualidade então husi prestação laos ita iha narang ho buat nebemak how beli dia hanusai viral ba sim famoso ba buat nebemak lafo vantagem bot ba ema nebemak nonton então turhanana artista ne tem que iha pasti artista tu iha talentoso e dan importante no qualidade de mamagdiak então ho di mantém na fating ita ni posição serne ya ho ita ni nia talento ho ita ni nia atividade ne bema kita bele halo ho di hatudu kata ita mos artista ne bema iha talentoso atitude number 1 artista bele iha liandiak artista bele iha bonita artista bele iha bonito bot hotu bele iha mebe con atitude menos então ne ladung iha valor tambah artista ne nia sa public figure então nia atitude me tem que hatudu primeiro tambah ema bel hare ita ni hatai sema bela mas atitude me hatudu primeiro hodiak na matang hare ba atitude então hodi nune atitude ne importante tebas ba artista tambah ita saiba liur mos hare numero 1 na atitude então buat hoto atitude ne ba saída de tempo saída de ba situação saída de. Ya, sister lovers, idane makantora Marvi na befona niya sentimento ko na ba evento Golden Memories. So, best of luck ba Marvi, hatudo na fatin talento na be o iha. Having the time of your life. Ooh, see that girl. What's the scene? Digging the dancing queen. Where you can hear a country song and someone played a honky tonk guitar.
Artista lovers, equipa banda Voldemort senti contenti no orgulho tamba bele anima ona ia evento Golden Memories. Orgulho tamba ia banda música Voldemort na bemak mesak foi inside. Sira mos ia vokalis na bemesak holian furak, no hanano ho músicas antigas ia Golden Memories ho di anima ita ia fim da semana. To the sea. Hai Sista, ame si banda Voldemort. Dia, em primeiro lugar, ame senti contente tebes, no senti orgulho, ame si banda Voldemort, bele mai anima iha The Golden Memories. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Sista, media laos atu haturu det artista iha railaran, mai beha tudo mos bahia mundo toma katak artista timor mos iha talentu. Tangne husuba sista sera, la bele tau ko dihaturu iminia kreatividade no talento, basa media se ajuda imi hodi fosaiba mundo iminia talento sirane. Shine, teardrop in my eye, country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Dia, hau senti se importante duni, tamba lihusi idane la os haturu det ita to promove ia railarang. Mai be haturu ba na sound selo katak. Ia timor ia artista nebe ho talento inwen. Feeling that I should have been on yesterday. Yesterday, country road, take me home to the place. Tur Voldemort katak hasoro artista hefatin publiku, buat idane normal tebes. Iha palku wak artista, mabe depois de dane artista mos hanesan ema bain-bain. Tangne artista mos itabele hetan iha qualquer fatin hanesan mercado, tambah atu completa necessidade básica lor-loronian. Ia turun lanoing, ia calculating mai artista mebe, tunis calculating itena sa bain. Kari kita artista yang mercado honoring normal tambah itema bain, precisa necessidade básico. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Then she look at me with those dark eyes and she whisper, hasta la vista. I don't know what it means, but it sounded so good, so I kiss her. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a Sista, katakli husi atitude no karakter husi artista iha fatin publiku ne, mak bela defini qualidade husi artista ida. Tur hananoi lihusi nia atitude no característica nebe mak nia haturu ia fatin publiku o ia fatin nebede. that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl. Don't leave me alone. Ita espera artista railaran bela desenvolve ho dia kliutan, atunune bele compete ho artista internasional, ita hotunya esperança iha futuro oin main. Have you ever seen the rain? I wanna know. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Ooh, yeah. I wanna know.
La hosted banda Voldemort iha mos banda da Negra na be participa no anima iha evento Golden Memories iha El Legendario lorong 8 bulan Outubro rihun rua ronulo resinida liuba. Tane ita mos dada liha vocalizo si da Negra kona basira ni sentimento ba evento Golden Memories. Hai, muito follow how Nelson de Carvalho, si banda da Negra. Eu senti contente na Lima também na oportunidade que diria para ir todo bela hatoba ema hotu. Ne bema ka iha dile, ne bema ka sintoniza ka hare. Bela botira nessa que facilita ter artista lá sera husi fatin da ne. E assista, da Negra sente hak solok teve essa oportunidade de beforro si Gemen nomos El Legendario, tamba bele ona cria evento divertido. Atu nune bele facilita artista railaran hodi hatudu ba ema hoto katak ida nemak artista Timoruan sira o siranya karakter hananu. Tuir Nelson vokalis husi banda da Negra hateten katak media importante tebes, tamba bele facilita artista hodi sai conhecido ho siranya música. Tamba media cobre iha mundo tomak, ema hoto bele acesso liho si media, também papel media importante tebes ba artista. Media ne botira kita conhece o mundo. Media ne principal tebes. Também media maksei lori emo hotuto bel sai conhecido. Ia timorarsi. Media ninia bahasa yang kata peranan funcionamento media ne principal tebe riterai hanesa rai timor. Deliu ba ia artista sira. Siram media maka kusi media bele soe ba emo hotu bele conhece kata oidane maka amniema timorense artista timoruan sira. Where's the days and where's the night? I have left her behind. But you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. E assista, ita bele hasoro artista e qualquer fatin tamba ida nema condição real iha Timor-Leste. Tanne precisamos apoio governo hodi fo condição ba artista sira. Tamane sista, la bela fosala artista sewang hira imihetan iha fatin publiko. Iha Timor, ida ne hanesa normal ida ne bebay bain ita hasoro. Tamane precisa apoio toma kusi parte hotu, kusi governo, sociedade no media. Sim, los uni. Ne botira ne beke los, mas bem tareba condição. Condição aí tem rasi é que primeiro magane governo nessa lá for botira oportunidade para artista Timoruan sira. Ita lá lei atuleu ensa funcionamento artista sira. Pronto, itania cidade, itania país, ne beke que quan sempre ita Timor ne liluta cidade que aqui ita sempre surmal. Pana bere sempre mercado, supermercado e bere sempre surmal. Sosista ita espera buat hotoriak ba itania artista railaran. Hareba qualidade kala qualidade depende ba artista ida-idak o insani performância iha palco, o insani fosai sentimento husi música, tamba artista maksai interpreta música honya sentido rasik. Don't you remember the day that you went away and left me? Artista atau qualidade é mediato la qualidade. Tambah artista ne é medida que hatoni expressão ne bem que ni sentimento. Ita la bela dihan kata artista da ne ida ne la. Tambah artista é músico ne idida que hatoni nia sentimento. Buat ne bem nia hatoni tuir nia anrasi. Tambah da ne que qualidade artista barak. Escola mecânica. Balo que tuir fatin. Ida ne que acontece ita ne. Artista ne sai qualidade também
artista ne ema ser ne que gosta paz, no dormir. Nunca é problema. De vez em quando tem memória sempre. Nessa lá normal, lá perfeito. Mas bem, dalla barra um artista ser sempre ema hatete, hasuru hene dia kata artista ne vai colar. Mas depende ba ema idea que nia. How nia dobeng hot, how futo magbao, selukau lanantang, tambahau hadomio. Best of luck ba artista Timor One Hotu na fating espiritu hodi produce música. No qualquer talento na bemak itabot sira iha. Haluhat ya kritika negativo sira na bela konstruktivo. Tau as espiritu profesionalismo hodi kadi na fatin dons na bemak imi iha. Na fating aprende técnico canta niya hodiak hodi desenvolve itania na sangho imi niya kreatividade sira. Ami musicista se na fating continua promove imi niya talento. So sista, ida ne mag-informação ba edisang ohin loronian. Kita haluha comment, like, share, no subscribe. Basista sira na ba magfueng akompanya ami, akompanya na fatin GMN TV lor-loron. Hodihet ng informação oing-oing husi amin niya programa sira. Hakarak sa jovem na ba matenek no qualidade, tem que akompanya bebe kanal GMN TV. Hamutuk Italori Timor Bamundo. Selukau lah noita tambahau hadomio. Selukau lah noita tambahau hadomio. Ya sista lovers, di nema kita ni artista, cantor, nebe maka finalize ne participamos e evento Golden Memories e ia Marvi e a banda Voldemort nomos da Necra, nebe mak sente orgulho tebes e contente tebes hodi participa e evento Golden Memories di ne, tama se sente e dane hansa hanesang oportunidade nebe mak diek tebes by sira hodi bela expose seria talento laos de trailara nomos e arailio. So sista laos de ne siramos tem katak media media saya nessa fontes também importante tebes ba mundo artista niang atu bele apoia sira hodi fo oportunidade besira hodi bele apresenta sernia criatividade no sernia talento e a mundo arte niang laos jet artista kano ba canta niang bele moshe pinta e buat arte oing-oing ne bemaka iha itenya railarang. Tane sista tu irmai sira mos fo comentário bara kona ba publik ini hanoi kona ba mundo artista ni Timor Liliu ya artista railarang ne bema ita bela dia ngata sempre asori siri ya fatim público ya idane hanesa realidade ne bema sempre acontece Timor e itamos da bela dia kata artista Timor ita bela compara ho nação selo tamba ita tem kata indústria música railarang Liliu mundo artista ni Timor ne sidau desenvolve dia tane ita precisa muito promove tenha artista e programa se estamos pronto para continuar na fatem hori suporte tenha artista railarang. So se está sinti de maka rohan ikus bay programa se está em loranya kita lua amna fatia karfane beita hotu atu na fatin tu protocolo saúde usa máscara mantém distância social namos facilima bebê com sabão atau ita usi pandemia covid-19 namos vírus sirseluk na maka bele hameno shiteni imunidade so ita tem que hang na mak saudável na fatin atau a força ita imunidade so sista kita lua mos assistir na fatin programa sista e domingo tu kualo kalang e de canal GMN. Adeus. Tiene, bela canta? Eda mutu kan? Ya canta mutu bela ya? Edi, oke. Mai Edi. Malu aku malu ba? Malu aku malu. Kita bahasa liya benjete. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini. Obrigada, mana.
masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Obrigada para May Tuhan punya kolaborasyon. May Tuhan tu bersalimat. Obrigado. Obrigada.